mentioning ebitukuza kufuna n'ebintu bingi yaragambara oturire ubwo hero biogas tekoma kuteka hunga eki ni kitwara ntintubiri ni nshaka imyonka nikashabira ntubiri umuhinji okugira no muhinji no murisa akaba ende biogas haka uko biogas naza kuteka yamara kuteka funeta amuriki yamara kumuruka ebirame bishobora bitwita bayisira rorwezo atwara mu rutocerwe atwara mu misiriye ya mwani nena bukinga za kabeji manyentura asho kubanza bayisira nebingor koko nebingor koko byo kujaguza kufuhiriza imbaze je takumanya je ni organic no fuhiriza ba no tahari wataha o mixing mizi gawe osicire ntura za iki ni kirunga kirunje munonga niceza munonga neto izukununga no taha bayisira yawe kace ugenda shiko mutoyi ugenda kununga toyi bayisira reje abahingi b'ibyenyanja no tahari yo twarankaye umukindo bacha plankton zikura urise b'inyanja byawe abahingi b'enkoko norisa abarisa b'enkoko norisa enkoko za kukosa bayisira bayisira reje abahingi b'ibituzi bagikozesa kuhinga ibituzi abakuri simple still no bagikoresa bayisira then arabanda bana bizine bakora naka shampoo sanitizer liquid soap byona mabihomba bayisira mwene nkoko bizine bagambo n'ibintu byinshi byo kwasa kuya biogas ekintu kinkwasa kuterro mwanati umuhinji buri murisa ayindi kuba nageza ukurenga yacu funaka. Yes, thank you very very injira ikintu kibasa kusamarizinga ikitahantu gamba na munonga kama zingamba habarisi kugira ngo intase yo muri se taheriyemo amate hateka ibintu byone biyagamba no mangu ibyona no basa no kubiha musente kora bino basa kora shampoo no basa kora pesticide manye byona birgo mu kinte cyatandika kamasha amasha baryo bambagambe byo mbagambe kubasa garagam abagobino re kamasha hagagobino re kamasha horahigashika ya shampoo aramba nimbasa kucheta abakazi bako nabisumisha liquid soap cause ya liquid soap pesticide akantu ko kufuhira ibihingwa bueno koko bano koze senku na namakara mbona inde kinde cyo wakwihamo uhiro kugira ngo iryo no yitemike kirindide ongatwe so ebintu bino mugasho mwingi ejo bayosirare nyenzire ngo agarcha yongere kugigambaho omukugishobora cye kumanyisa n'inteka ngo hari abantu bakwetenga urimi orworo byo rwa bayosirare rukabaruha urimi rwa bayosirare jetenti nece norwezo urukushobora urukurugomba digesta icyo kitwaga mantombeka tutamamasha itwihagase kuteka then ebi kuba bishobora he bishobora kukuyize ekuchenuka niyo bayisira nibishobora ngongeri yo ruizi ngo gukoreba nkubushera niko kubishobora kandi burwa munafatariza kandi mufatariza yejo twara umuntu oke twara um vegetables zawe osukira nkutwagamba okoresha kufuhira kwenda ngo abo kwinga inyanya barabyo mu misiri yabo toyizi kununka atayikamo yejo bayisirari ni imirimo myinshi rero okwongera ko mu project eno eriye cyenjawulo ezitali tetugenda okukola buli muntu anabanga installinze biodigester we ajja kuba afuna free services ku biocerare utilization okuyambako okusomesa engeri y'okozesa mu biocerare ono okufuna mu akasente omaze okuzimba naye ate tetwagala okome kukozesa gaasi yekka twagala ate naawe kennyini ofunemu akasente ate n'ekyo kye batwogeddeeko biocerare akola amanda ge tuyita briquettes gagala amanda siga amanda ge batutema mu miti
negega na amanda getuyita agava moyo gwetulabanga fertilizer tukusomesa engeri osobola omukolamu okufuuka ki ne kasasiro omulala gwolina ewaka kitegeeza digestem ekuyamba okuba ebinyonyi leero tetegenda kuba 2 bijja kuba binyonyi bisukka mu 5 n'okweyongerayo so kyekyo ekirungi kibeeramu so added advantage to train you enkozesa ya biocerary ng'ogyeko gaasi yekka so that omuntu waaba kimuyamba okuba system yeeyo agimakinga sure that ebeera functional kubanga tetwagala just kuinstallinga systems but also sustainability ne functionality system ogenda omukubeera wagisayo emyaka 10 ng'ekyasobola okukola ki ng'ekyakola yes so kyekyo kigendo twagala just kuteeka obuteesi kugenda. My question obusa mukola lumu ne mumala oba mubeera mwongeramu obusa mubeera mwadingamu obusa? Biogas alinga muntu naye gyokoma okumuteekamu n'ogirabira bulungi naye gyokumukola ki okuwa era ekyenjalo kinakugambye wali birimu sizes kati gwe webanga muzeeyi Paul nkugambye eyo ebaafu 2 n'oba olina ebaafu 10 toziteekamu teekamu ebaafu meka 2 kubanga kyekyo ye capacity buli lunaku kubanga olina ofumba naye buli lunaku yes. So kati buli omu akola kusinziira kyayagala okukola kubanga nga bayiragisi gyokola y'amaanyi nnyo okusinziira project gy'olina olina okubeera ng'ogifeedinga obusa obumala bwobanga oyagala kukola akako akakola waka nga okozesa baafu 2 z'olina okuteekamu. Maybe ekindi ekiwakwasa kumbuuza aho kuba noyetenga ebaafu emu where you need one basin wetagire ng'olina basin emu welinako nebaasa kuteeka ki capacity system tupromotinga system tugambe ng'olina ebaafu 2 ng'osobola okufumba wakati w'essaawa 3 paka ku ssaawa 5 oba ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 5 okusinziira enfumba non stop okufumba kwe tugamba kufumba ng'oku myaka 2 iti kati bali ssaawa meka 3 bali ssaawa non stop ng'ofumba naye gyokoma okuba ne famire ennene awo ne bubufumba kasoora aba yamaze aba kabe bijanjaalo kwemereramu oti yeba yakozire egaruka mubisi ate ekintu kya biogas wekugamba mukozesa ssaawa 4 n'omusiba ogenda okukomawo ssaawa emu ng'azeemu essaawa enyanga zikomyewo yeri kyetugamba olina okutabula buli lunaku okubanga osobola okufuna ki osobola okufuna gaasi oyo okuyambako okufumba but really by and large kati omuntu essaawa 4 abafumba biki average omuntu afumba between 1.5 hours to that's good anyway control wafunye footage esembayo tugifune because endala tujazifuna every time we come tugifune then nayo we explain on the footage then about where bisembayo tulabe tugende eri ku radio 5 later in the evening. How ready are you control? If you're not ready, then well, they will. So kakam so mutano gahatu naza kunishanga hoche hatuwaza mutano gano shanga hoche noza kushanga hizo biodigesters izo bakugamba ziri 200 cubic zo ziri commercial ni mpango kuko wano ziri mu cyo tugambira abantu ngumwamo cooperative numwenda okay I think they are ready now. Mwamuru cooperative numwenda kukora yogurt no kukora individual business so numwetenga ku mwaenda nka cooperative no building ejo capacity yes atito capacity mutano nibasa kukora ne fisama tega coolers my processing a yogurt 3000 liters every zone konka still na bwo kinde kitwine home mutanoga tukugira ngo twine ho biogas yonka kuko natandika ningamba project title budget hybrid solar biogas technology so hakuna solar solar itwine capacity ya 45 kilowatt power 45 kilowatt power ne tuyamba umukora amashanyarazi haza twine na future abo kandi wenangu titani nje kicweka cya rishere okuba a demonstration town for renewable energy
45 kilowatt power utine capacity yo kucharginga pichi igana. So ntwena tuje ombiro byo meisho ombo project eje kitwena kugikozesa. Ntwena twateza pichi ziri collecting amati kurgombya. Tugihe inji tukiyo solar battery. Umuntu agenda avuge yakira amati agatwarishere cooperative. Ahi battery yirahwere aje gatahe bene charging atwarindisha. So twena hatiko kuija mutano goreba ngo ryo site already twagikozere ki twagiteyeho ejo plant 45 kilowatt already. So that is a commercial for commercial reasons. Yes. Nicho kiri kugica kitimpango kwanka makamenji wa ichi yagambaho icyo kugeneratinga biogas into power converting. So hata noreba tuinomoro alhomoro oguriyo nuteka kukaje kweta biogas generator numa ko kurete jo biogas generator niyo kubasa convertinga agamashanyarazi agargo masha ekagachisa nawe gakabanga amashanyarazi ngagandi mutera amatara n'ubutaratse takakikire ko ngicho na tuija kuza how do you convert biogas energy to okay footage ningira kutra bikatwe to winding up. So what do you think muri wa Sky TV asheme keeping in mind kitusheme kwantu kulatsa by the time we come back here tusheme kwa tutakoringaje? So umuri wa Sky TV icyasheme kutwara rizo no kumanya ngo biogas n'ikintu cyorohe cyukubasa gukorwa kandi kikamuyamba umungeri yo kuteka kikamuyiha amerumo yabe nakora kuza kushenya. So rizoto amuretere kitwe kushenya kafamuza emiti techno. So rizoto amanjure Enkoresa ito ayita biogas muri ngo guya kubasa kuba nateche sama atakozi senku ninga shamakara naramanda yes ninga shamakara. So rizo achitware mbo hata biogas nabasa kugikozesa mu kuteka omukwatse amatara kandi mu kuhingisa orwezo rwa biogas or organic or mu bibazo bikuza kurwaza za cancer. It is something which is natural. So okay. Kama what do you think where is over muri baskaya sheme ku keeping in mind twantendera ntizagarka nko kwa wagambira guturundo gwamo hat twabagambira project egekero rizo twabagambira project neha project ekero naneke kwa kutyamuka aha mutugwecho ntwena mutongereho okuba kombeka ebi okuba kubyombeka abantu kwebera cyo kubyombeka but sente ziri kwetengwa niki materials ziri kwetengwa nikiza kutangaza wareba mu system nkeze student gambo mu makagaitu ngo nakasente kache abo kwa twinona na nini turashare omu project. So ntwiza kuba ntongera kubagambira ahari ebi twiza kuba tubori kubona kikoze twiza ko nambwe nindeba batandika koreka hategeje ni system ya mutano gada. This is the footage we are waiting for. Yes. Atejo ezo nizo za commercial biogas digesters ni injira engineer David na iza kuba najigambira mweje no arkwasa kugigambira. Okay, it's allow the footage to move. So what is that? Echo tubade tulaga chawe. No, to demonstrating initial feeding okulaga jukira zero system omazo zimba so kano seeding namune obusa so nga atuba tuwa tukebera consistency of seed era twagala kulaba the different components engejezo kolamu then wolaba ekinye ekiddako wali emabega ye future plan otugenda okubanga tuharvestingira biocereal waffe era ngeri under actually construction jetuzimba nga system eno gyosobola okulaba ye fixed dome jetuzimba obuzimbi then eyokubiri kiringa ekitundubali jetuyita tubular system so nga system eno zigaba zikolera wamu nga harvestinga gas okuva mu fixed dome jetuzimba n'amatafari ga bulijjo then tuyita tubular system
ekiringa ekitundubaale era nga yena gas nga walabe video yasoose tumukyanolinga paka mu boira gye tumuharvestingira era nga systems zino zijja kubanga zikola concurrently okubanga zituwa gas mu fumbiro lyaffe then kyekimu ekigimusa era eno eya tubular ejja kuba naye etuwa ekigimusa nga byonna tubikombayininga for further value addition for both the fixed dome neya tubular okubanga tusobola okutunanga fertilizer mu balimi baffe n'okukola nga briquettes for the future plan of the project. Yes, briquettes n'amakara agatakorega miti n'amakara agakorwa mu masha konka nago gakakoraki gakateeka ngomanda byanagamo mero abanyakore ndashara gamba mbwenti itamba tine kintu cyo kubasa kunaga kikuruga handi so buri murisa nisha igituko shuyo na ateri amashago edia ateri amashaka tuto marayo okay n'ibintu byinshi munonga of which yarina gamba kusolve ngekizo cyo futeka atorede twazo project zindi atwakora manda briquettes izo nsente cyo kwasa harvesting muri I think ni nyingi munonga iri andara muri ya briquette ya 10 yariteke shahini ikararum yargumma itargamuti ningira ngo irabazahuza batumbiriye Uganda kira na mukaga bafuna abandi abazahuza Sky TV this morning. Okay, kare katusibure let's say bye for now, then tuje tugarike ubundi. How would you love to say bye to our audience? Simanyo Sky TV okutuleta wano okusomesa eggwanga ekisinga obukulu obutonde bw'ensi kubanga kati yeringa priority mu ggwanga okwetangira n'okuyamba abantu baffe okukozesa gwe tuyita organic waste mwemuli obusa kasasiro swat tumuha n'ensinga etubanga tumukozesaamu guno gwe tuyita biogas ogulinga omuliro oguva mu kasasiro omwo then ofuna ekigimusa. So kyembasaba ffenna tudduukirire guno omulanga gwa Sky TV le Mutanoga project tubenga tubonyesa eno enjiri so ati buli omu ewaka ne woba neyiba toyina busobozi buzibadde register wakiri wa neyiba wayo n'obusobozi obusa ye akuwe fertilizer ebinaaba bikolaki byonna bivaamu so that it is a combined effort but at least buli omu afubenga buli omu abeere nga alina kyakozeewo mu kukuuma obutonde bw'ensi. Yes, sir. Okay, kare ningira ngo na ninyenda kugamba ho kacya umukwendera na ninyenda kutwara umugishogo okubasima okuthosting kandi on behalf of Mutanoga ninyenda kutwara umugishogo nabo kusima ba funders ba project eba kweta agricultural business initiative ABI kuna andika project nka jani ngatakumanyora agifunding jeno kwa ko naje batwarire kuna abagambi kuna abaterira umurango ogwe bizu bitwino makagayite byenku na namashanyarazi no kukozesa amakara no kwita maintenance okufa bagishoma bagitegereza bekereza kutufunding no kutsupporting ukureba ngo hatu tukirari gengo kugira ngo twahikomu district sita umbarisa rukomena nimbasima kandi nimbasima muno kandi omwazi nkukuya okuwa wagambire omwampo ntwija kubatiriyo omwazi ya radio 5 ntwija kongera kugamba ari ebi kwena ngo message igi ntwena ngo yongere kushikaho mbantu iyo niyo kwije kuba our opening statement because tutakashirari eki hariho kushaba karo problem identification because abana basajja bajanga solution. Yes bajanga solution. We had a problem ntienku emiti okutemwa ensinga engeri gyekyusemu. This is the only solution we can have and we shall go to the genesis and then find the revelation.